خریستیانên Rojavayê Kurdistanê bi hêminî û aramî nimêj û duayan li nav kenîsa û perestgehên xwe dikin. Ev kenîseyeke xristiyanan li bajarê Dêrkê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Di nava vê kenîseyê de xristiyan ji her du regezan û ji temenên cuda nimêj dikin û dua ji xristiyanên deverên din yên Sûriyê re dikin. Teqandin û ji navbirina kenîsa û perestgehên xristiyanan li deverên dijêr kontrola rêxistina Daişê de dilgiraniyeke mezin li cem xristiyanên Rojavayê Kurdistanê durust kiriye. Mêrvet Kerîm Lehdo xristiyaneke ji bajarê Dêrkê. Ew xemgîniya xwe derbarê armancgirtina xristiyanan derdibire. نشعر بالحزن والأسى لهالشيء لأنه يعني من ام خمگین و دلشکستینه جبر کو جدم هاتنا مسیح و ام 2000 سال بارامی لگل هفجان مقت وکوی تروران ها ندید وکو افرخستن لدجی خريستيان مسلمان و همو گلن هرمي با ضد كل الشعوب الموجودة هون في المنطقة. بگوتنا mêrvet armanca şerê Daişê li dijî xristiyanan valakirina herêmêj xristiyanan e. هو تهجير هالشعب من هالمنطقة بشان هالمنطقة. ارماج کوچبرکنا وی ملتیه دا کو خریستیان لوی هرمه نمینن جدسپیک هاتنا مسیح و ملت ما لور پربو اف ارد ما لی مخابن روش بروش انها کیم دبنو خلق پنابری درو دبن كان اغلبيته شعبنا بس يعني للاسف انه كله هاجر لبرا. Moris Eliya hemwelatiyekî din yê xristiyan ji bajarê Dêrkê ye. Ew jî xemgîniya xwe derbarê ji navbirina kenîseya xristiyanan li bajarokê Elqeryetên yê ser bi Himsê ve li ser destê Daişê nîşan dide. Hestekî xemgînî û dilêşe dema ku perstgeh têne wêran kirin. Evê perstgehan wêran dikin ti têkeliya wan ne bi xristiyanîzmê û ne jî bi Îslamê re heye. و نه به تو اولکدن رهیا او تاوانبارن او تروریستن خوزی گوتنین تونتر جتاوان و ترور هبانا کملوان کربانا. کاهنê kenîseya Mar Şîmonî li bajarê Dêrkê Keşe Murad dibêje ev kesên komalên Xwedê wêran dikin ne Xwedê nas dikin û ne jî mirovin. كان انه الم والم يعني هذا شيء هستا من ايش وازاره افتش ند اوليدا ونجد عرف عادات عندنا قبول كرن اف نمروفن چی پیوندیا مالا خودی بشر وهایا هون شردکن پیوندیا مالین خودی وکرنینا اف پرستنا خودیا اگر هون خودی د پاریزن دوی هون خودی ناس بکن اف مالا خودی واتا او نه خودی ناس دکن ونجي مروفن لازم تعرفوا الله هاي بيت الله فاذا معناته عبروا عن نفسهم ما بيعرفوا الله ولا هن بشر. پشتی کنترولکردنا Daişê ji hin deverên ku xristiyan têde hene çekdarên rêxistina navborî hin xristiyan kuştin û hinek jî revandin. Her wiha çend kenîse û perestgehên wan jî wêran kirin. Ev yek jî bûye sedemê koçberî û penaberiya hejmareke mezin ji xristiyanên Sûriyê. Hüseyin Umer, Rûda û